Kung shop na yun. Balik ko ba ito? Ang naman pinsuan shop tayong ne. Dan kapor ang kiki ba ko? Dan kapor na bakwa man shop tang hakajika ka ba? Dan ba naman narubay i? Lagak ka man ningas lusi i. Kiso to ang ganata? O nyas to naman nga ruwan to tang hiimi ba i? Teka tayo kayo dito. Naro man tagas ni. Kaman pala ka man siya. Nakadabangawan man siyang kahit marway. Na marba. Namkwa ba manamanaru. Dan ni kadang-kadang kaman po sa makiya dyan. Awan man siyang kahit so kanjay ka man siya mga dan marway ayawan pusan. Pero kiiki bang mga kajiyan. Kaya mo katagas ka man kawapulang kayo at tatay. Pidang kena te sa tuwing mo na ngayon turo. Ito kayo bagantip lang mga subo lada mana-mana kiye gepi. Ray mapipat kila balik lagi. Pitarai kinsusi nikit kaman. Kinsusi kongkong tarai. Di subo lada kaja pi komta. Kila kumdo pada bakin kaman itu. Dua ni kumta jengki. Dua kan berkom. Nyalong kanyo belai ban ahi ki ibru bala ban i kumbaki ikianga. Start deh. Kita berdua nyaru am masih dua hal belai. Naik ke bentar itu ibru iba ipura yang kata ngapat yang semula ban i kagang i kembali jangan. Nama bun kita coba yang semula ban kia. Bat ngong hal belai ba ban ai i dai tai ibru. Ibala ban ipura i kembali jangan. Akapor ka ba ngayon ni tayo brio ba jangan menta iladan bat ibrio iba ipurai kan mo kaman kaman bat kita kajing teman ka ba ngamla bangan pensyong dor kan nakikampian bat kita kajing teman ka ba mi nakadalo at sana ngamla ba di jor bat no ba kita kajing teman ka ba siam jangan teman akapor ka ba ngayon ni tayo brio iba jangan tidak dan tidak ipurai. Wala datis nang menjadi sobat ini. Tanpa agak tukar hilat mat kabangai ini baidan bat ibat ini. Kecil teman kaba ngam semula asyo bangan kon haladi. Ngam semula asyo bangan sad haladi ya kecil teman. Nyala asyo ong haladi. Boleh unkar kuy ki. Bat kita akan tiang makan dulu kebab ni nak semua jaga kanjeng. Babi umla ben ai kelang ki de sini. Ai kelang ki jadi jeng tuai